میخوام دعوت کنم از مجتبی شاندیزی، هنرمند ارزشمند کشور و پدیده‌ای شگفت‌آور در هنرمندان موسیقی کشور، این شما و این هم مجتبی شاندیزی. این صدای منه، این صدای منه، ابر پربارون یه عمر تو چشای منه. این صدای منه، این صدای منه، ابر پربارون یه عمر تو چشای منه. Am benim canım ah diğer yanım, başka dert aramam. Derman olsun istim içtim şarkılar yanama. Ne garip bir dünyaydı bu, bir masaldı bana. Gül benim canım, gül diğer yanım, buna yanlıysa